Svima ljudima, Americo Gaming. Danas igramo Clash Royale. Tako da, evo počnemo. Evo dok ja upalim kameru, prođe 100 godina. A dobro, nema veze. Ideš. Inače, izvinjavam se opet zbog buke u pozadini. To. Join to. Not too good for you. Skeleton. Não praviš kameru. I goma. Spet ćemo. Tako. I ćemo tu što. Da je malo spreču put. Da ćemo ovo izgubiti. Izvinite me ljudi se malo. Ne, zatvorite vrata! To. You're not gonna do it, she said. Huh? Koji napad. Ljudi, pobjeda. Ovdje. Okej. Ok ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo sljedeći put. Puz!